Ndagira ngo nongere mbasuhuze tariki ya 31 kwezi kwa 12 ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bikomeje kugenda bitugeraho muri aka kanya, yaba mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika hirya no hino ku isi. Amakuru ni menshi cyane akomeza kugenda avugwa yaba mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba ku byerekeye Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru menshi cyane aturukayo, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu buryo butunguranye cyane amakuru avugwa ku witwa Cassien Ntamuhanga. Uyu yari umunyamakuru, aza gutabwa muri yombi ndetse aza no gukatirwa, ariko biza kuvugwa ko yatorotse gereza ya Mpanga iherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu bwana Cassien Ntamuhanga rero akaba rero yari muri dosiye imwe na bwana Kizito Mihigo, yari dosiye ndende cyane ikomeye irimo ibijyanye no kugambanira igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero amakuru yihutirwa cyane kuri bwana Cassien Ntamuhanga atugezeho muri aka kanya, reka mbanze tuganire mbaye inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, tuze kugaruka turebera hamwe kwitwa Cassien Ntamuhanga. Hanyuma reka inshamake yacu mbabwire ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifite umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mbere y'uko umwaka mushya utangira mu ijoro. Bivuga ko tariki ya 9 Ukuboza 2025 ibiro rya AFC 23 ryafashe uyu mujyi nyuma y'icyumweru ryakuyemo abarwanyi baryo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bisubukurwe, ariko risaba abahuza koherezamo ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage babo. Kuva tariki 24 Ukuboza, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zakajije ibitero mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira nka Makobola muri teritwari ya Fizi. Zari zimaze iminsi zongera abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo, abacanshuro n'ibikoresho zibifashijwemo n'iz'Ububiligi mu buryo bw'ubwikorezi ndetse n'ubwa tekinike. Nyuma y'iminsi ibiri Makobola igabweho ibitero, ubwato butatu bwari butwaye ingabo zibarirwa mu magana z'u Burundi neza Repubulika Demokarasi ya Kongo bwageze ku cyambu cya Baraka muri Fizi buturutse mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika, bwari butwaye n'ibikoresho bya gisirikare. Uwo munsi abasirikare bakoresha drone barenga 10 bageze mu ntara ya Maniema kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya AFC 23. Basanze abasirikare benshi cyane b'abanyekongo n'abacansho bari bahageze mu minsi ibiri yabanje. Bivuga ko ingabo zavuye muri Kalemi zashinze ibirindiro muri Baraka mu ntera metero bigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bivuga ko zifite umugambi wo kwisubiza Uvira kandi ko n'iz'u Burundi zizabigiramo uruhare rutaziguye, ariko zambaye impuzankano y'abanyekongo. Tariki 24 Ukuboza, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko abasirikare bacyo bari mu ntera y'ibirometero 7 uvuye mu mujyi wa Uvira. Mu butumwa bwatanzwe na General Major Sylvain Ekenge bwacaga amarenga ko umugambi uri gutegurwa. Abaturage bavuga ko tariki 28 Ukuboza babonye drone inyura hejuru y'umujyi wa Uvira, nubwo itaharashe bafite ubwoba ko icyayigenzaga gishobora kandi kubahungabanyiriza umutekano, nk'uko amakuru bakomeje kugenda bayashyira ahagaragara. Hanyuma rero yari makuru akomeje kugenda avugwa ni mu gihugu cya Mali. Biravugwa yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye mpuzamahanga ya Mali yatangaje ko yafashe ingamba zikakaye ku bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayinjiramo. Tariki ya 16 Ukuboza 2025 nibwo inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo gukaza amabwiriza ku binjira muri icyo gihugu barimo nabo muri Mali. Amerika yashyize ahagaragara abaturage kandi bo muri Mali ku rutonde rw'ibihugu byashyiriweho amabwiriza akomeye cyane, aho kubona visa zaba iyo kwiga, gutembera, gucuruza, gutura burundu n'izindi zose zahagaritswe ku bari hanze yayo. Icyo cyemezo cyo kubuza abaturage ba Mali kubona visa nshya kizatangira kandi kubarizwa ku itariki ya 1 Mutarama 2026. Mali yagaragaje ko icyo cyemezo cyafashwe nta biganiro byabanje n'inzego zishinzwe na Mali, ndetse ikanenga n'impamvu z'umutekano zavuzwe kuko zidahuye n'ukuri kugaragara. Yerekanye ko icyo cyemezo gifite indi mvano ishobora kuba iri ahandi hatari mu mpamvu zavuzwe. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ryakomeje kandi rigaragaza ko guverinoma ya Mali izakurikiza ako kanya ingamba nk'izo ku baturage b'Amerika n'amabwiriza n'ibisabwa kimwe n'ibishyirwa ku baturage ba Mali bashaka no kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yiyemeje kandi gukomeza guteza imbere imikoranire myiza yubahiriza inyungu z'impande zombi kandi ishingiye ku bw'abantu n'abafatanyabikorwa bayo bose mpuzamahanga. Bivugwa ko ibindi bihugu byo muri Afurika byafatiwe ibyemezo bikakaye cyane ku kwinjira muri Amerika, biri muri gahunda yo gufata ibyemezo bisa n'ibyo ku baturage b'Amerika bashaka rero kubyinjiramo, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Ikaze kuri amakuru kuri bwana Cassien Ntamuhanga. Reka duhere kuri iyi nkuru
iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Akadomo.com tariki 24 ukwezi kwa gatanu 2021 bagize bati amayobera ku irengero rya Cassien Ntamuhanga abo mu ihuriro yashinze batangiye kubogoza. Ati minsi ine irirenze ku mbuga nkoranyambaga havugwa inkuru y'icyabwa muri yombi rya Cassien Ntamuhanga aho bivuga ko yafatiwe muri Mozambique. Ati igihugu yahungiyemo nyuma yo kuva mu Rwanda aturutse gereza ya Nyanza mu ijoro rishyira ku itariki 31 Ukwakira 2017. Amakuru y'icyabwa muri yombi rya Cassien Ntamuhanga yatangiye kuvugwa ku cyumweru tariki 23 Gicurasi. Icyo gihe ati gusa kuva icyo gihe nta rwego na rumwe yaba rwo mu Rwanda muri Mozambique rwigeze ruvuga kuri aya makuru ngo rubyemeze cyangwa se rubihakane. N'abantu b'ingeri zitandukanye ati baganira na kimwe mu bitangazamakuru rya Akadomo.com cyari kimbere mu gihugu cy'u Rwanda bose bagaragazaga ko iyi nkuru nabo bayumvise ku mbuga nkoranyambaga ko batarasobanukirwa ibyayo neza. Benshi bacyumva inkuru yuko yaba yatawe muri yombi bahise rero bakubita agatima ku buryo Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara yageze mu Rwanda avanywe mu birwa bya Comore. Usibye uyu kandi benshi bibuka uko abandi nka Laforge Bazeye, Lieutenant Colonel Abega wa FDLR, Major Mudatiro n'abandi benshi cyane basanzwe barigize inyeshyamba zirwanya leta bisanze i Kigali mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi nkuru yongewemo umunyu n'umubano mwiza u Rwanda rufitanye no Mozambique. Turi ko mu mpera za Mata Perezida Philippe Jacinto Nyusi yari Kigali akagirana ibiganiro Perezida Paul Kagame byibanze ku mutekano. Ibintu byongeye kandi gufata indi ntera ku mugoroba ku wa kane ubwo umutwe w'abaryankuna Ntamuhanga yari yarashinze agitoroka gereza wo ubwawo wahamije ko yafashwe. Mu butumwa washyize ku rukuta rwa Facebook wagize uti Banyarwandakazi nk'uko mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga umuryankuna w'umushumi ati Cassien Ntamuhanga yafatiwe muri Mozambique ku cyumweru tariki 23 Gicurasi. Tukaba twarabaye turetse rero kugira icyo dutangaza tutarabona amakuru y'imvaho ku mpamvu yafashwe ndetse n'umufashe. Bakomeje bavuga ko leta y'u Rwanda ifite uruhare mu ifatwa rye. Ati iryo tangazo risaba abamuzi kumutabariza ngo atajyanwa i Kigali kuko ari impunzi mu gihe bizwi neza ko yatorotse igihano yahawe kitararangira. Ni ukuvuga ngo amategeko agifatwa nk'umunyabyaha watorotse. Cassien Ntamuhanga yatorotse gereza ya Nyanza mu ijoro rishyira ku itariki 31 Ukwakira 2017. Yari yarakatiwe gufunga imyaka 25 nyuma yo guhamywa ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no guca umugambi ibikorwa by'iterabwoba. Ni dosiye yarahuriyemo n'umuhanzi Kizito Mihigo wiyahuriye muri kasho muri 2020. Intangiriro kandi z'uko kwezi Cassien Ntamuhanga yakatiwe adari igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba mu mugambi wo gutera ahantu hatandukanye ibisasu yarafatanyije n'itsinda ririmo umunyamakuru Focus Ndayizera. Mozambique ni kimwe mu bihugu kandi byo muri Afurika bibarizwamo abanyarwanda benshi cyane bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakishahisha ubutabera. Ati byorohera rero abafite ibyo bakekwaho mu Rwanda kuhihisha akenshi bitwikiriye umutaka w'uko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Abo bakekwaho kandi muri jenoside kandi bavugwa mu bikorwa bigamije kwikiza abanyarwanda ba muri icyo gihugu bakorana guverinoma y'u Rwanda babashinja ko bagerero ngo kubatata. Ibyo byagiye byigaragaza kenshi cyane muri Kanama 19 ubwo Ruwibaziga wari ukuriye diaspora nyarwanda yicwaga arashwe mu murwa mukuru wa Maputo. Muri 2018 u Rwanda kandi rwafunguye bwa mbere ambasade yarwo muri Mozambique. Iki gihugu bivuga ko gituwemo n'abanyarwanda basaga ibihumbi bigera kuri 5. Mu gihe rero inkuru icyabwa muri yombi rya Cassien Ntamuhanga yaba impamo ati byakongera gushimangira ukurindimuka kw'abarwanya leta n'ubusanzwe bageze ku buce. Ati byanongera kandi kubahindisha umushyitsi nyuma y'amezi make Paul Rusesabagina ata muri yombi icyo gihe na RIB mu buryo busa n'ubumenyerewe muri filime za Hollywood. Ati guhinda umushyitsi ko batavuga rumwe na leta ati gukunze kandi kugaragarira mu byo bandika ku mbuga nkoranyambaga kwatumye rero bamwe usanga bataka ko telefone zabo zumvirizwa na leta y'u Rwanda iyo yose aho baba mahanga ku buryo ngo baba bumva ko imigambi yabo yose izwi umwe ku wundi kandi itegerezwa n'inzego z'umutekano zo mu Rwanda. Byakomeje kugenda bivugwa cyane kuri bwana Cassien Ntamuhanga. Hanyuma indi nkuru yakozwe kuri bwana Cassien Ntamuhanga n'ikinyamakuru cya Akadomo.com cyane kiri imbere mu Rwanda bagize bati Cassien Ntamuhanga waturetse gereza yakatiwe imyaka 25. Ndayizera Focus ahabwa imyaka 10 bombi bahamijwe iterabwoba. Urubyiruko rw'ubujurire rwihariye rw'urukiko rukuru rwanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwamije ibyaha by'iterabwoba barimo nta Cassien Ntamuhanga wari muri dosiye imwe na bwana Kizito Mihigo agatoroka gereza muri 2017 na Ndayizera Focus wigeze gukorera BBC gahuza imiryango. Ntamuhanga
waburanye adahari yahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 mu gihe Ndayizera we yahanishijwe gufunga imyaka igera ku 10. Aba bagabo babiri baburanaga hamwe n'abandi 12 bakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 3 bishingiye ku mugambi wo gucura ibisasu byakumbaga guterwa muri Kigali ahari ibikorwa remezo by'amashanyarazi no ku bigega bya lisansi. Nkuko ari abantu 14 baregwaga ibyaha bigera kuri 3 bifite imvano kuri Cassien Ntamuhanga ushinjwa kuba ari we wari ku isonga ryo gushaka abantu bamufasha guca umugambi wo kugira n'abutegetsi buriho hakoresheje umugambi wo kubuhirika. Cassien Ntamuhanga ngo yashatse Ndayizera Focus kugira ngo bamunoze umugambi wo gukora ibisasu byo mu bwoko bwa dynamite byanafatanywe Ndayizera ubwo yatabwaga muri yombi mu gushyingura 18. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bisasu byagombaga gukorwa bikajya bituritswa hakoreshejwe telefone, hanyuma kandi bazarangiza umugambi bakazatoroka banyuze muri Uganda. Bari barashatse kandi abantu bashobora kuzajya babitega ndetse buri wese ahitamo aho azatega igisasu cye. Muhavuzwe harimo ijari kuri sitasiyo y'amashanyarazi Inyabugogo iruhande rw'ibagiro ahazwi nka Oprovia ndetse na Kimisagara kuri Maison de Jeanne. Mwiburanisha ubushinjacyaha bwavuze ko Cassien Ntamuhanga yasabye Ndayizera ko yashaka umuntu wakora ibisasu bikoresha ikoranabuhanga rya wireless ku buryo byajya bituritswa na telefone. Usibye ibyo Ndayizera ngo yari yaragiranye umugambi na Cassien Ntamuhanga wo guturitsa ibisasu muri Kigali mu gunganya ubutegetsi buriho. Ndayizera kandi ngo yakodesheje inzu y'ibihumbi 70 imuhanga yakorerwagamo ibyo bisasu. Wakoraga ibyo bisasu ni Karangwa Eliakim wari ufite ubuhanga mu by'ikoranabuhanga abaka yaraziranye na Ndayizera Focus bishingiye ku mishinga yakoraga, undi akayikoraho inkuru ubwo yakoreraga BBC. Urukiko rwanzuye ko rwavuze ko Cassien Ntamuhanga yashinjwe na Ndayizera haba mu ibazwa mu bushinjacyaha ndetse mu bugenzacyaha ndetse no mu rukiko bishingiye ku kuba yemeza ko bagiranaga ibiganiro amubaza niba yabona umuntu ushobora gukora ibisasu. Mu Ndayizera na Karangwa Eliakim bakoze igiteranyo cy'amafaranga akenewe kugira ngo rero bakore ibyo bisasu basanga ari 15,000 by'amadolari Amerika, ariko babibwiye Cassien Ntamuhanga ababwira ko ari menshi ko bishobora gukorwa n'ibihumbi 1,500 by'amadolari. Urukiko rwavuze kandi ko Cassien Ntamuhanga yohereje Karangwa amadolari 579 Amerika yo kugura ibikoresho ngo atangire gukora ibyo bisasu. Amafaranga yayohereje mu gushyingura 18. Ndayizera na Karangwa kandi ngo bemeye ko mu biganiro bagiranaga bakoreshaga imvugo zizimije nk'imizigo n'ibinini mu kuvuga ibisasu, umuti wa Kinyarwanda bavuga ibisasu bikoreye ubwabo bibikoreye ubwabo, umuti wa kizungu bashaka kuvuga ikoranabuhanga rya telefone rishobora guturitsa ibisasu n'andi magambo. Urukiko rwavuze ko hari ibimenyetso bigaragara by'uko Ndayizera na Karangwa bemeye umugambi wabo na Cassien Ntamuhanga wo guturitsa ibisasu hashingiye ku buryo bisobanuye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Rwavuze ko mwibazwa Ndayizera yavuze ko yashutswe ndetse ko yandikiye inzego nkuru z'igihugu asaba imbabazi yabitekerejeho. Karangwa mwibazwa yemeye icyaha ariko ngo ntiyarazi icyo ibyo agiye gukora bizakoreshwa ndetse ko atarazi ko uwo bavugana ari Cassien Ntamuhanga kuko ngo yabimenye umunsi umwe mbere y'uko afatwa. Urukiko rwavuze ko ibyo bemeye babazwa mu iperereza bishimangirwa n'ubutumwa bwa WhatsApp bo ubwabo bavuga ko bagiye boherezanya na Cassien Ntamuhanga bugaragaza ubushakashatsi Ndayizera yakoze kuri dynamite. Rwagaragaje kandi ko Karangwa, Ndayizera ndetse na Cassien Ntamuhanga bagiranye ubwumvikane bwo guturitsa icyo gihe ibisasu ko kuba ibyo bavuze mu bugenzacyaha ndetse mu bushinjacyaha barageze mu rukiko bakabihindura bidasobanuye koko ibyo bemeye mbere batigeze babikora koko. Bo baburanaga bavuga ko bemeye ibyaha bakekwaho kubera igitutu n'iyicarubozo bakorewe kuko ngo abashinzwe umutekano ngo babarindaga bari barabihanangirije babuza guhindura imvugo. Urukiko rwanzuye ko Cassien Ntamuhanga, Ndayizera, Karangwa n'abandi 5 baregwa hamwe n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha ibinyuranyije n'amategeko ikintu giturika ahantu hakoreshwa na rubanda n'icyaha cy'ubugambanyi bwo gukora igikorwa cy'iterabwoba. Rwemeje ko badahamwa n'icyaha cyo gucura umugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa se kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa se izindi mbaraga zose. Ntamuhanga yahamijwe igifungo cy'imyaka 25 kuko aribo batangije ubugambanyi mu gihe Ndayizera, Karangwa na bagenzi be 5 banishwe igifungo cy'imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ibyaha, ariko urukiko rugasanga ibyo bakoze nta ngaruka byateye igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abari 6 bo bari guhamwa
bamwe mu bagizwe abere rushimangira ko badahanwa n'icyaha icyo ari cyo cyose ko bakwiriye guhita barekurwa ako kanya nk'uko icyo gihe amakuru yakomeza kugenda abishimangira. Akaba rero amakuru avuga yuko Perezida wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso ateganya gutanga kandidatire kugira ngo azongere ahatane mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku 22 Werurwe 2026. Ishyaka PCT Parti Congolais du Travail riri ku butegetsi muri Congo Brazzaville ryafashe umwanzuro ku itariki 30 Ukuboza 2025 nyuma y'itora ryakozwe n'abanyamuryango baryo. Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 yatangiye kuyobora Congo mwaka wa 1979, mwaka wa 1992 asimburwa na Pascal Lissouba wamutsinze mu matora nasubiye ku butegetsi mwaka wa 1997 ubwo yakuragaho Lissouba binyuze mu ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se coup d'etat. Muri 2002 no muri 2009 habaye amatora ya perezida wa Congo. Nguesso arayegukana. Muri 2013 itegeko nshinga ry'iki gihugu ryaravuguruwe hakurwa imyaka ntarengwa y'uwemerewe guhatana yari 70 hanyuma yigizwa hejuru. Nyuma y'imyaka ibiri Denis Sassou Nguesso atsinze andi matora yabaye muri 2021 2023 abatavuga n'umutegetsi bwe barimo Jacques Joachim Yombi Opango barihuje kugira ngo rero bazamuganze mu matora ataha. Umutekano w'amatora yo muri Congo uba wakajwe cyane, bitegejwe ko rero habura iminsi igera kuri 5 ngo amatora yo muri Werurwe 2026 abe abasirikare bazatora kugira ngo rero bazashobore kubungabunga ituze nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga muri kariya gace. Hanyuma rero mu makuru akomeza kugenda avugwa yishamake kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina kuri General Mubaraka Mugange tugeze muri aka kanya. Babwire yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye Mpuzamahanga ya Mali yatangaje ko yafashe ingamba zikakaye ku bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayinjiramo. Wa 16 Ukuboza 2025 nibwo inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo gukaza amabwiriza ku binjira muri icyo gihugu harimo n'abo muri Mali. Amerika yashyize abaturage bo muri Mali ku rutonde rw'ibihugu byashyiriweho amabwiriza akomeye aho kubona visa zaba iyo kwiga, gutembera, gucuruza, gutura burundu n'izindi zose zahagaritswe ku bari hanze yayo. Iyo cyemezo cyo kubuza abaturage ba Mali kubona visa nshya kizatangira kandi kubahirizwa ku itariki ya 2026. Mali yagaragaje ko icyo cyemezo cyafashwe nta biganiro byabanje n'inzego zibishinzwe za Mali ndetse ikanenga n'impamvu z'umutekano zavuzwe kuko rero ngo zidahuye n'ukuri kugaragara. Yerekanye ko icyo cyemezo gifite indi mvano ishobora kuba iri ahandi hatari mu mpamvu zavuzwe. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ryakomeje rigaragaza ko guverinoma ya Mali izakurikiza ako kanya ingamba nk'izo ku baturage ba Amerika n'amabwiriza n'ibisabwa kimwe bishyirwa ku baturage ba Mali bashaka rero kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeje kandi ko gukomeza guteza imbere imikoranire myiza yubahiriza inyungu z'impande byombi kandi ishingiye ku bwubane n'abafatanyabikorwa bayo bose mpuzamahanga. Bivugwa ko ibindi bihugu byo muri Afurika byafatiwe ibyemezo bikakaye ku kwinjira muri Amerika biri muri gahunda yo gufata ibyemezo bisa n'ibyo ku baturage ba Amerika bashaka kubyinjira mu makuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma tugenda dusatira umusozo w'amakuru yacu mu bwinshi make kugira ngo twinjire ku nkuru ivugwa kuri General Mubaraka Muganga. Mbabwire ko intumwa ya Afurika y'Epfo umuryango w'abibumbye yitwa Matu Joine yamaganye icyemezo Israel iherutse gufata cyo kwemera ubwigenge bwa Somaliland, avuga ko ari uburyarya no gutera urwenya ashingiye ku kuba Israel yaranze kwemera leta ya Palestine. Inama y'igitaraganya y'akanama Karoni gashinzwe umutekano yabereye i New York kuwa mbere, Joine yagaragaje uko imyitwarire ya Israel ihabanye n'ibyemezo by'ibihugu mpuzamahanga. Hanyuma iti n'uburyarya ndetse no gushaka gutera urwenya kuba Israel igaragaza ko aricyo gihugu cyonyine cyemera Somaliland mu gihe yanze kwemera Palestine, nyamara mu bihugu bigize Loni hafi ya byose byaremeje ko ari leta yemewe mu mategeko mpuzamahanga. Iyo nama yateguwe ku busabe bwa Somalia nyuma y'uko Israel ku 26 Ukuboza yatangaje ko yabaye igihugu cya mbere kigize Loni cyemeye ku mugaragaro Repubulika ya Somaliland nk'igihugu cyigenga. Joine yakomeje avuga ko bikorwa bya leta ya Israel bisenya amahame mpuzamahanga, ati ibikorwa byabo bisenya amahoro, ati nk'ibikorwa bya leta ya Israel bikwiriye kwamaganwa. Mu itangazo ryari kandi yashyizwe hanze n'ikigo cy'Afurika y'Epfo gishinzwe umubano mpuzamahanga n'ubufatanye DIRICO.
umuvugizi wacyo witwa Crespin Fili nawe yunze mu ryo kwamagana Israel. Ati kwemera Somaliland ni ugusuzugura ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Somalia kandi ni ikibazo gikomeye cyane ku mahoro mu ihembe rya Afurika. Tariki 26 Ukuboza 2025 nibwo Minisitiri w'Intebe w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Benjamin Netanyahu yashyize umukono ku itangazo ryemeza ko Somaliland ari igihugu cyigenga, bagaragaza ko biteguye gutanga ubufatanye hagati y'impande zombi mu rwego rw'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga n'ubukungu. Somalia yamaganye icyemezo cya leta ya Israel ku ikubitiro, ivuga ko kwemeza Somaliland nk'igihugu bivogera ubusugire bwayo. Isobanura ko Somaliland ikiri igice cy'igihugu nubwo imaze imyaka 30 ifite inzego zigenga nk'uko amakuru abivuga. Ikaze rero ku makuru yacu nyirizina, mbabwira ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yatunguye General Mubaraka Muganga n'izindi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inzego z'umutekano muri rusange mu butumwa yabagene mbere yuko dusoza umwaka 2025 twinjira muri 2026. Perezida Paul Kagame akaba yashimiye ingabo z'u Rwanda zafatanyije n'abazafashe abanyarwanda kwiteza imbere batekanye muri uyu mwaka wa 2025. Ubutumwa bw'ishimwe yashimiraga ingabo rusange ubwo n'abayobozi bazo harimo na General Mubaraka Muganga. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda inzego z'umutekano ku muhate zagaragaje mu mwaka 2025 wose mu bikorwa byo kurinda umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo, byatumye ibikorwa by'iterambere bikorwa nta nkomyi. Bikubiye mu butumwa busoza mwaka Perezida Paul Kagame yageneye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano bwashyizwe hanze ku 29 Ukuboza 2025. Perezida Kagame yagaragaje ko mu bihe bikomeye birimo imbogamizi zitandukanye, ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bakomeje kuba indashyikirwa haba imbere mu gihugu no mu butumwa zijyamo hanze yacyo. Yashimangiye ko imbere mu gihugu guhora muri maso ati bitanga umutekano ku baturage, bigatanga umutekano ku gihugu n'ubusugire bwacyo. Perezida Paul Kagame kandi yashimye ko no mu butumwa ingabo z'u Rwanda zijya mu mahanga zikomeza kubahiriza ibyo igihugu cyiyemeje byo kurinda ubuzima hakoreshejwe ibishoboka byose kugira ngo birimo ndetse n'ubumenyi. Yagize ati kubera umuhate wanyu u Rwanda rukomeje kugira amahoro n'ituze. Igihugu cyacu ati cyageze ku iterambere rifatika ku nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu ati batuje kandi batekanye. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange zigeze ku rwego yahoze azifuzaho muri uyu mwaka. Ati mwakomeje kujya mbere mu nkingi z'ubumwe, kwesha agaciro n'imbaraga, mubasha kandi kurinda inyungu z'igihugu mubigiranye n'indangagaciro z'ubunyangamugayo ndetse no gukunda igihugu. Perezida Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ko mu mwaka mushya wa 2026 tuzakomeza kandi kurangwa n'ubunyangamugayo ndetse no kubazwa inshingano kuko aribyo biranga ingabo zacu. Ati ni mucyo dukomeze tube maso, duhangana n'imbogamizi zirushaho gukomera, ariko tukanakomeza guharanira kugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Ashimangiye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda anazishimira abashinzwe umutekano bari mu butumwa kure y'imiryango yabo batazabasha kandi kwishimana nayo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Ati tuzirikana byimazeyo ubwitange bwanyu n'ubw'imiryango yanyu. Yanabihanganishije kandi ababuze ababo bari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, abizeza ko tuzakomeza kandi kubaba hafi. Makuru agaragara ku rubuga rwa Loni yemeza ko u Rwanda rufite abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bw'amahoro 5885. U Rwanda rwatangiye kandi kohereza abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri 4 hari nyuma y'imyaka 10 ingabo za Minuar zari mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka w'1993 zinaniwe guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Magingo aya mu butumwa bwa Loni kandi bwo kugarura amahoro hamaze kugwa abasirikare b'u Rwanda bagera kuri 73 bamaze kuhasiga ubuzima nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma rero mu makuru akomeza kugenda avugwa, babwire ku mujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Ali Shamkhani yavuze ko igihugu cye cyiteguye gusubiza Amerika ku Israel ku bitero ibyo ari byo byose ibi bihugu bishobora kwigabaho. Ibi yabitangaje nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aburiye Iran ko Amerika